Mấy cơ quay na tao Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Big Ray Net La Mai Thun Riu Tari Asai October Tarik Chakyu Kum Singne Nitrik na Pungu The Gaanphiu Mail Tamenglong Local Newspaper King in Sam the Call Infal October Tarik Tajat Manipur Tung BJP MLAs Nun October Tarik Janai Khotari New Delhi Khau Camping Subamai Asai nga na Prime Minister Narendra Modi Hamithai Union Home Minister Amit Shah ta Ariu Khang appointments Lataw nga magna BamDA tu na lumnu may chamri tithai kanay BJP MLAs nun New Delhi Gutkan Mitay Central BJP leaders nun ta Ariu na government kathan kasiam khang tat kan chongi lumnu may cham thilai na BJP legislator street na Chennai Red Dawla nai Manipur Vavan Chadar Patel merge khau government kathan siam da tuang na ye thai thawri leader phungni na chu tu mai lam khau ka phian kani tiki meeting tai mai koi na lungning in chamak mai re la ding langam mak na in tha kani tuna sakani MLAs asagri central BJP leaders nunroi leaders dai kapa kandio tuna ding kani tuna sakani Manipur BJP MLAs koi terui PM Home Minister kani BJP National President Ning mai kapa Kanditho tuna ding kai lokani tuna sakane confirm sumak mai cham social media khauti kukan mai khau former chief minister in Biren Singh speaker talk chum Satyabrata Singh da government ka thanjong leader sukhang propose sukani tuna sakane mi da khau Biren Singh ri kamai chief minister suni mai latbam thu sakan mage tiki speaker da machuangna administration ka than ka siam dat kang subami tuna sakani tiki speaker talk chum Satyabrata Singh la former chief minister kanai aside daw kag indong chicken Mary MLAs kan sagri tu kahawmang may naibami tuna sakani Manipur BJP's MLA Tairi BJP's Manipur in charge Sambit Patra ta Delhi kau Ariu na popular government ka siam dat kang prira kani tiki lumnu may cham thelai na Central BJP leadership sunroi Manipur kau government ka siam laudat kang lungning law magna BamDA tuna sakani central leaders nun Tairi Manipur tong politics kaukuk may asak na BamDA kani kuki MLAs ru nun le tunani akhatna sungam mayrui kalam suna bami tuna sakani inbu na BJP central leaders rui Bihar Assembly election khang lung lawba mayrui Manipur lam kau kaphian khang kaganti lawngam magna bami tuna sakani Manipur kau government kathan kasiam dani mi hai Bihar election tong result patang karui subam nuwi tuna sakani New Delhi October tarik tachat Manipur's Jal Jeevan Mission flagships program Kai khun kathui khau dui tab zai kong lau khang sin thau kan mitai multi crore scam kai bam the kum nami tong scheme ti hai court roi monitor suna phupat khang demand su kan the AICC headquarters khau Manipur MP Angomcha Bimal Akoism press conference at kai kan mikau JJM scheme hai data pangkyu rammak mai thia khau ka siam na fan hai alat mi thia khau sin subam the tuna sakani Jal Shakti Ministry ri nam khau lung mai kai sarugrik ta chat khang dui tap pan lo ngam kan the tuna saba mai tai kamai ka hak nam asak zautat megan khau paper khau lena kaling khau in chamak mai nai bam the tuna sakani kamai ri tatang na zau mai nam goi khau kai khun akhat na khau si ni dui te function subam magi tumna official nunrui report tibam mai le tuna in chamak na bam the tuna MP Bimol Akoi jam ri sakani Congress leader thelai na nam asa kau thu dui pipe ngana lawmak mai nam nai the tuna sakani kani ri complaint sumai tang na ri pipe asak thu law ka haudat kani tuna sakani government ri thu tep hai lawloi na kai khun ka thui khau dui phungwang bam the tuna sabami tiki kaling khau suna pipe nganna Laulwai magna BamDA hi tuna sakani Manipur Cultural Driven Mission Scheme lam kau district koi ri complaint ti gwang bam gai thi public tung CNPU alan bam me khau man sai azuri pian mang mai nai na sabam thi tuna sakani JJM scheme lam khau ka ling mai thai pat khang public interest litigation Manipur High Court khau files law kan thi mi tong lam khau court ri monitor suna phupat bam khang demand su kan the Sisipur October tarik tachat security forces re operation tatkai mekan khau country made rocket kalung khau pok nu mai pot panglaw mai Churachandpur district khori inphang the tuna Tuesday khau police official tongcham ready thai kan the rocket tai fit chakyu sange kum na karit rui kg phainai dawi mi tai s longphai khani tuikong namdang khori Sunday nung inphang kan jongi tuna sakani mi da khau counter insurgency operations kabam azu khau tatkai kan me khau Manipur police ben sulaw mai RPF PLA active cadres Khongban Tabam Prio Berta Maitai Allies Boicha Takakai Kwakai Thel Konjang Laikai Khari Nim Kanthi Operation by Migan Kau Security ro October tarik Charuk Nung Tai KCP PWG tuang active cadres Thokcham Michael Singh Allies Munant ta Kongpal Khaidam Laikai Khari Nimwai Kane Infal October tarik Tachat Manipur Kha political tuang Lulung Singmai Mak Naba Milung Kau Meghalaya Chief Minister
Conrad sangma rui October tarik chikiu khau sang nei chuang chang ta chuna Manipur gong pani tuna ti thai kane Manipur gong megan khau sangma rui National People's Party Manipur tong functionaries koida ariu na Manipur tong political situation lam khau ka phian pani tuna sa kane inbu na sangma rui mai tai khani cookies tong civil society organization representatives nun tani ariu pani tuna sa kane Meghalaya CM rui relief games ka ba ma IDPs nun ta ni ariu khang su pani tuna Manipur tong NPP leaders rui ti thai kane Dui Mei Cham, Manipur Health Department trong cham thilai no October bu sang ta chat lungkhau dengue cases ka than phai padai riksru nga kathum nimdat kan the mi hairi intaw hai dengue active case chinghat phai ski rik na khat nai tang bam thi tun sakani mi lungkhau Infal West rui cases chingkhat phai padai rut na churuk asai kum in phang tang na dengue case pat kai liang mai district subam the nap sam in zan pani atengba center NFSA nap sambu khatwang backlog asai October 3 chikyu kum singne chi na pung Thursday khau in zan puni ti lawbo mai ting mi khau hai la lo pu ration card singong mai hai mandatory ye amu la recall Tamenglong ting nai luan banchat bu tarik chikyu kum singne chi na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muang na ye zing bang ting rai na ye banchat bu tarik ru kum singne chi na pungu lau chuan ting rai na ye kalan muang na ye ting sin sing bang ting rai na ye Mai ku kwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chen rek ngan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khori ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei